Assalamu alaykum jamaat. Sizning ig'tiboringizga yangi topshiruvimiz sahifani o'zingiz hal etirsiz. Islamov legendalar bilan. Ham sizning ig'tiboringizga bizning birinchi qonog'imiz Tataristonning xalq artisti Rasim Abuy Nizamov. Rasim Abuy, siz hazırdır bitindeyim. Her vakit hazır. Gittik. Biz topshiruvning ismini aytaylik. Bu yangi topshiruv Islamov legendalar bilan. Bizning birinchi legendamiz Tataristonning xalq artisti Rasim Abuy Nizamov. Bunda o'qishlar sizili. Rasim Abuy keldi deyildi, haqiqatan sizili. Rasim Abuy, siz hozir qo'ylarda ham neler ishlaysiz? Şababız jigiramiz. Bir turisinden aytganda yubiley konsertine hazırlanıp bergen günler. Bu 25 plus 25 dep atadık çünkü özüme ikisini qo'shqach 50 bo'ladi endi. 25 Sizga 25 yosh? 25 yaşta men ныклап тұрып Rasim Nizamov болып san'at yoluna başlagan edim. Xalq meni tege Rasim dep tanıy başlagandan beri. Şulaymy? Şundan başlap. Andan soň indi 25 yıl mene şoşu ijat yolunda. Şoňa görä mene şoşu meşakkatler bilen bugunky günde äle ýigirip çabulap bergenken. Kelip çygarmysyň? Bulamı? 25 yılda kelip çykkandy 25 yıldan soň kelip çygar degenim bitdi indi. İnşallah. Rasim abi, yaňa bugun artistlaryň neçe gerek goraýsyz? Bizde bugunky günde bitindi. Nindidir şiklewler goýulgan eýberler ýok. Bütün kişide sahnaga gelse mene ala. Lakin sahnanyň bir özüniň bir zakony bar. Sahnada kerek professionallyk. Birinçi şeratda kerek eýber dep sanaýym. Ol barbyr wagtlaşa görünüp turgabla populyar bolarga da mümkindir. Wagt ütü bilen o eýberini andan soň mene şoşa saklaw awurgarak çöberat. Imidjini saklabaymy? İmidjini de saklaw, özüňiň mene mümkinliklerini de saklaw, vokal mümkinlikleri meselem bejerçi bolgan şerakda aýtdy. Onuň üçin barbyr mektep kerek, okuw kerek, bilim kerek. Meniň talabym şol. Tege kızyksynasyzmy karşı men garap baram bütünsinde. Bu müsekinde bitinde garap barasyň, telewizor açyp izlep oturganda kerekmi? İnternetke kirdiň bir neçedir minut garap şagasyň eken görüne bütünsinde. Amına jırşylar köp eýme, jırly bilýüşler az digen bilen kilişesizmi? Ana Ilham abi bu sözünü aytgan eýbitinde. Jırşylar köp tökül, jırlawçylar köp dep. Jırlawçylar köp eýi. Şolaydy men ele aýtyp gitkenimçe bütün kişiň tege sahnaga umtuluwy, jırlysy kelýi ul matur görünüş. Emma de lekin köp bisi belki mena şoşa eýberini unutup bitire turganlardyr. Her bir ülkede de professionallyk bolurga tiýiş. Her bir ülkede men aýtdym, sanat ülkesinde tugul. Bütün ülkede medisina bolsun, anda teknik başka ülkeler bolsun, injener bolsun, mümkin bolsun, professional bolmasa hiç nerede bolmay. Amına yaňa bugun artistlaryndan kimini taňysyz? Men barsynda taňlap baram. Meniň tek beýe berişinde kızyksynyp da barap baram. Nindi yaňalyk, nindi nerse neçe kişiler. No bar mena hazır bolsa balay bolsa teglay mena taňyp dep kene aýtmyn. Tatar konkursunda 7 yıllap jüri sostavında işlerge tory keldi. Anda endi mena şu ondan çykkan jyrçylarynda begirekde gözetip baram, çünki munda bitin Tatar muňu degen isim Muğaş birinci ratda muň. Tatarnyň özü bizniň muňuny saklaw. Anyň hazır İlham Şakirow isiminde bitinde ol jigit bilesiz. Mena şoşa konkursda gatnaşyp sahnaga ayak baskan jyrçylaryny dagala gözetip baram, çünki neşikdir alar için köp müdürüsümde jogapluk da bar kibik. Kaçandır belgi berilgen, belgi koyulgan, alarını laureat, diplomat isimleri alganlar. Mena şoşu köbüsi alar mena şoşundan kelip çykkanlar, bugünküsü başda sahnada. Rasim abi, sizin bilen biraz gana oynap alabız. Siz 0,00005 sekund içinde öz jeriňizni tany alırsız miken? Öýdesi ki? Opa. Yalgız almagaç bu jar benim. Yalgız almagaç dürüs. Şunduk bildigiz. Alga tawa dawam etebiz. Tak. Hop. Şolay şol. Şolay şol. Dürüs. Hem tagyn birsi. Buldu ciddi. Sağındım segenimde. Yaňadan.
Әзгене шаған жері бар, сағындым сеңерімнікіне. Әйе, шул. Аңа да шаған бар. Әйе. Нара шундай yok не біле башланған тағы бір жер бар менің. Рәсім abi, білесіз бит өз жырларыңыз, дайма? Өз жерің өзің де білмесең жырлап берген керек еді. Хәтта тегенде 1,005 секунд нота кіргеннен сразу же білесіз, что дайма. Менә артист, шын артист шундай білдірген, бұларға тиешінде. Соңғы сұрау, әйме... Соңғы дейм әлі. Соңғы болмасын, не. Мындайра, Роберт абай қойын турында шиғын yazған емтіндейме? Хам шул уақытта юморной формада шиғыр yazған әйме? Топтығыз мүмкін енді тегі қойсы қойында екен дейме? Шул сұрау ғумумиләштіріп, нәтиже жасап. Обет yazған аның турында тауышлар көп болды жер турында енді. Аны жер бола міне, фәлән міне, түген міне. Аның жершісі дұрыс төгілмезірек қапқан мысалған мы деген секілді шағыры да бар ма хикмет деп. Обет шондайрақ ылбай жауап бергені мен әгіл айтам, сахнада да Қалаттағаным бар. Ана депутатлар да сүгүшілер болды. Сен бит шиғыр аңламайсың болсаң да ил ағасы. Қайын меңа сұлу бір қыз, сеңа ұтын ағашы. Ана шу шиғырлар айткенде айтабыз бит. Жарның ертігі жоқ деген сөз бар бит біздің татарда. Сенен да шулай. Мен аны бірінші айтамын, бұл жыр хат мен аны сөксем де, өзім сөксем де, башқалар сөксе де, ол менің жыр болып кіріп қалды. Менің жыр болып өмір бойы барашақ менің жыр лаған дәуірде. Роберт абай әрбір әйбірге шулай ғана жауап берей, ол шайғыр дүрт аның дүрт юллық бұра жауап берген әйбірлері бек көп. Шайғырлары мына шошындай әрбірінеге эпиграмма білен. Эпиграмма ғана енді. Шалт етеді, тұшқысына, нұқтасына торы кетірейді. Робертлар шундай дахи кешеләрең дә бар. Наверное. Мин генә килеп чыкмаган соңдыра шул. Мин менә легендалар белән утырам. Рәхмәт сезгә, Рәсим абый, килгәнегез өчен. Сез безнең беренче кунагыбыз һәм тапшыру минемчә шәп килеп чыкты. Рәхмәт. Һәр беренчесе һәм соңгысы булмасын, Алла шырашулар булсын. Иншалла. Матур тапшыруларыгыз чыгып торсын, халык белән менә шулай очрашып, күрешеп торгайсыз. Иншалла. Менә бунысы начар булса әйбәт дип әйтмим. Беренчедән сәхнәгә тартылучылар аз түгел күп, аны үзегез дә беләсез бит. Икенчедән әйтер идем, бу бер матур күренеш. Сәхнәгә омтылу, сәхнәгә тартылу, күренәсе килү, мөрттәге таланты бармы юкмы икенче мәсьәлә. Таныласы килү алар өчен дә беренче чиратта ниндидер бер стимулдыр. Икенче ягы бар, тағы да бір қоядыр урамда нәрселер эшләп бергәнче сәхнәгә тартылу хәерлерәк. Анысы да матур ягы дип әйтәм. Аннан соң инде